Yamwakwa aba yada se wo hwa Adom TV bedwam yamwakwa aba sonko pa na hotwe foforo emu ni ewo bosome August emu na ye 4th August erade Adom ya hyase ya kakrakra onafua enan ena ye womu yi yada se odi afidie na to Adom TV a wo hwe bedwam hyase 5:30 ye ba de nwom to no mo saa na fe ye wi a Apostle Dr. Nita Kotego Banu aba be hye nkran owie nkran hyensem no a na ye de news no abro ye wie news no na ya saba abegina ha de bonkrata no ene Adom online stories no atoaso ntie no ene ye wie pe agudie mu nsem etoaso na fe health tips no aba na wotwi mu ye ba be kasa fa fibroid bibiman ya yare ba akopa ma yare ba akopa eno no eye fibroid no na de na course sa de no wiki mu nyina wadaro maka ye ho ni entie sa nkomo 5 minutes de bia 5 minutes ye nche ye wie pe na ahosepe aba ye beji ye ni na fia semidi council ya bo awram ni akwa akohwe na wotwi ya hyase mu ye behwese ye bekasa fa ye tomatoes ho sede ye dua no sede ye hyehye no ye ni yie na eye kama ne tomatoes no wo be pa bi mu na green aba no nyina ye green eno de na mpanifo ye eye de na ekoso saa de na asase no na ananuo no ye diguso no na eye saa na hunsunso aso no so te sei ewo ni padua ni mu na fei pensem mu so aba no so say in between ya na ye interviews ahodo bi ewo manu ni bedwam midi afia amankwa tamaklo meni ora asante da ko aka Obolodade aka Omahene former PE teacher eni gina ha no pay be me na menchia we eno e dia me pompe blood. Oh shit. Me pompe blood. Me anya de makacho so be gina ha ya me nya sa de wi. Ade no what time no fi. Weekend no aye. Na no ye chia wo no fe na. Adwada ko pe fiada na metimi ya me buenku akọ. Na obibia tinitini. Bibia men ko fa bibia se sa de na we de ba beda o ha no mi sei no. En fa we de ba beda men ko fa o de onim. We han no money pediano I want to make a affected affected me just say me nyame adom oh good bibia because na sesel se me hu nyum to dem mo hweke ahimu hi onku ara na ye besumu o ma onsaso na nyema aba mafa ore unyumani nara da wa if you don't get it it ya chia obia o the 8th month we say the year me one say as agro onyame de ye kwa kakra akusi the month of December mesrew January na sha ase o enipa dodo na no onipa dodo na mempesem de beto so de aka beso so na mo hunu se Adom ni ahumo brobi eguso manchire de ye koba dia aseda kese na de manyame. This is the ultimate TV breakfast show bedwam se de fiaka no yen say bre kura yen ye pese ye tifri ho na no pay if you had the online stories say be brain by ye pese ye tifri ho no se de na otwe si ko ye enkwanhia bi si baabi a ye hu ana obi tu anamon bi ye ani so ana obi ka asem bi ye nkwanhia ana bibi ko chiw wo baabi a se Ghana ni nyina ba so a ebe boya na na emom de hia me kese ne se ye a ye nya akwanya kasa titru o radio ni TV so tro mesrew wo ya ye potem ahodo bi a edi nkomo a edi mu no nkomo bi a ye di fa enema miensa ye nya careful di kan boko nkomo bia wo kwanya se odi nkomo ba nkomo bia wodi e fa boko ho ye careful baby ye du no ye nkomo die nyina ese ye nkomo a e bra komo ase na e hihye nioma didi kan no de tosu biem nkomo bia wodi fa Ghana ho ye careful komo bia wodi fa Ghana once awe Ghana ni ba enfo woni nkoto politician so da bi once awe Ghana ni ba enkomo bia wodi bia anamon bia wutu bia ne ye bia woda na di bia se wo dwom se wo lorry park so ye centroni se wo ye teacher ni se wo ye doctor bibia wo ye for man no bra bia no misrew ye careful
A typical example, in Timmy Hospital, no nurse, Nino, phone to Yanaso, no more prescription, no, 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 Tino, Tipanato, no, no, Tino, Satipanaco, Ghana, Nebo Cacosan. People know what to trace on. Pay attention. Wako filling station. Unipano mibu a petrol. In Comosa or phones already more money abubo hose. Obian who is use a telephone. One casa or Peja no diesel petrol blah 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 blah. The only piano. Pay attention. Ne crack. Let us all start being responsible. Teach you in parenting. Let us all start being responsible. Se ututu kwan ko Ghana nkro mia hodo bi. Na nkra hanso urura baby a. Since when nene nkwada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esha say Ghana forma besi bra ene nyoma ensem fata. Ebe ye part of it. How for ye maame nim titru a nkwada di mfie edunsia dunso dunwotwe dunkro aduonu baako a omone mu na ti a mutimi ka kira abofranse na wo de wafo ko no onkoma oda so te ye den no ye careful. What are you suggesting to akwada nso onkoye ye careful ko ewi ansusan so nya nko na ba so eba potem ho eba region ho na be wi wo oman so ehun sunsun so no enye papa ne krakrakra enioma mienu biem na ye num kuayo ene apomuden very important oman backbone kuayo mabunu ni enyinji kuayo ho ene bidi adwuma ekosoro pa because obi akosua beefo de ede kubachi ne eye no eye adwuma ekoso gidi otie ho na bia ya bokube ne go ofise sa obi ani abre dendenden ti ehun hia me den so say nobody tomatoes nko because tomatoes are none that me to Nima market. Me dey share fridge mu no. Me call 2-3 days after no. Fita na be shen fin. Ade ne hu nyina ye call. Utwam a den. Iti ade pa na ye. Ade ne ye no. Me wa ya se mema ni tomatoes. So that how ko di tomatoes no. Na esa ko fancy so ade abrew. Eti misra nyoma mienu ye ni area pa. Kuayo ni apomuden nkomo ene de ofa na davo ho de a onye okotokoro nka soro hoda mesilemu ana onti ase kopim se asembesi ye ntwan ma asemu nsibie ye nkotwen because de bia asemo no ye ntwan ma ne nse na se okosofo wo kra na akọ doctor ho a o ma preventive measures no because ka se esi a ne kuna din if you call online stories in mind you call online stories no na watchi ene bosumi mpo like I say, breastfeeding week and a month. The entire here say your ma no fusu exclusively. Edasuma. And then the same was muya juma wutino. Muya ya me say. And na ya juma express it. Muya who say mo de 12 bia ba na amia na agum. Na mo de ko she free juma. Express yes. Na dia makra. Ma no fusu eno na ewe. Okay. The here na so be na engine because me ma me dey say me bo ho am atwi ne titaw. Na ma fo yi. The tie ne say o share enkra na furo no ketua bi o mafuni ketua bi nti we hwede obetumi anom so that we yi free fridge mo now the esi so she ma no na ne because I say we dey share e block nye so yi na da ma akora no oh say ye nwu no e wo say we ye no such a way to say emu ye do kata nti we yi na de esi nsuohie mu a e be nane no wa mara hu say ayete say de adufu so de gu hu a say de heat ne tie no e kono na de ama no de e be ka no nsamfa nkonkohim ase wa no maka no wasa de akwa akohim enti sa bes enti na wo say we ye no kakra de be ka no me nsamfa nkohim untimi nsamfa nhim ani amafo de ahima no enti se ani no nya asem no enti ni nyina nso ka ho tu manofo no a ye ni nsuo de ene e waduane de ni nyina ye de same eni ti no omutufo se o de no fo no ma se we na wo de ma mane no ma na nya tra mu nsa aha na fo sa de akọ fofros nyame de no ho wa ye we ama ye natural o se mane nyum na nsa wow e be sa ho nsa ye empty then na wako foforo no eso akra na menya o ba bie mu a make sure so wo be kai se wo mfa we ma because na wo di kan o twemu nyina ma no na wo di we na ma na ti sa be wie eche na bi mu no fo ano no na ye kuro
aha because as watching back ushia kwara bi so no obogu na ofunu waje body waje gunku ha mema no omo height na isa ode no dudu sa o kan se ma no pay you ebi mu so mfa no fo na no no ehye nkura na enum yi tubo so ode ne po no mom tubo ye na no ayekuro enya no mom say emuo ni nyina enya muo ni nyina o say your dark one bi wa no eh no e o say sa ho no de ehye ne come now we expect on eyi oh yeah say no dark breast cancer ambassador I want to make up magazine aha yen try and no many je hu the way a mema no do wo shemu onyi sani awo Adom FM no na ya kono mema no to say omo ye so proactive about wo mo nyi semu ni awo no incredibly yemu a ya mi hira mo menya ade ne ma oba no nko enipa mienu ene ya ye nti wiki mu ba bia wo ko weighing centers no atie na yenye exclusive no den de career women no womo bre then so try na yire ohuma na exclusive because all komano uko introduce other fruits akura ne yam betim ubonze na ho ayehye ne hwiri mu firi suo na de ne ko hospital ba de amano no fu suo no pe 6 months yare bia ni ho de hian so be pepa no fo no bob rise ya 1 week heat ti o se akura ne nom no fo the cent no yen make sure say ye be man no fo bia apepa no fo na so yina honum kakra ma gina ya or the number to you here over 5 minutes but I can't say new man na honidi eki member ka woka afia beka obi share boxer shorts be 2 weeks 1 week no asa twetwe from apart from ya de na odi mani padua na wo say janka bi wo hono ma enye papa it's too early mo fa nche ba ya wo man bi wo ho a can you imagine for almost 2 weeks 2 weeks it will burn as say ebinim tiri wo burn as o the jaw system mo mesramo Anyoma odi siesie ni pedua na eboa mo apom di miti di mu wie peyo wa ho ne die ni wa ho ne tie ni di mu wie peyo aba oba pa anya ka we choja mo ni mu wasi o ba we nta ahoni die ta ka kire mema na oba de keka se o bob brazier 2 weeks continuous on sesana hit wo edi ase enye hit ni nko a wo de o cover ndodo hit bendo enye hit nko a mo awoni munim dada ye di ka etu so beti me do headline no aba me no ya kitu a bia my 030211701702703704 ye twen wo headline no na wo ba domonline.com radio for 97.1 ye chiachia mo mamu ache mamu akwaba DC amanyoko dwamtene ni Johnson esiedum ketia na okase se NDC Nele Foundation no ma digital transformation Ghana's digital transformation ye e-health ne mobile money so mo Nele Foundation into badomonline.com no so ewo ho na owura bia wono so tufo ewo sikasemu ensem na ode to aban no animo no emose ne and men jubilating what was as economy no age na so niam bebre wo ho emre no kakra bi so obaji wani sisi yentwen corruption no bofom na niam so tetete pa no de eno wo ho no so emu asem badomonline.com obete na yesi ejanso ato Accra Tourist Information Center eno so ukọ Adom online.com wo ho Samia ba homa so. Woni nko. Samia no pay ye mo ache mo akwaba. Me nua ba me so me Joshua no pay na ho te san no pay. Nyame Adom ye ho ye. Afia ne nyame ehira o different. Amen. Nyame ehira o different. Nyame we ehira o different papa. Entity a wote ni pebia den after manase me odi ma fam anase Ghana fu nyina fam. Honorable branch up on them can say Nyankopon ehira o. Amen. The campaign team nyase men kan just Nyankopon ehira o. Afia enne kwamna wa ma wani anya dia anka obufa wo so last week Friday we two kwan remember me no make just walk up by one message but one baba ya na ye wie ko de beba oh that be o say me we aje chiama ojuma ye no so so papa me o na bo break up for campaign team nyina be chewo nyina no pay afia na de na wan kwa doctor na ba na man ye community anti hunu na we di be shiro efua Nyankopon hira o papa obey doctor nyame ezepa na me catch no pay what did the pass fund the team nyame hira o amen ya da minister no wona bo bright up for us ya da se ofo from so aba me do for no pay ya mo ache mo akwaba but your sister ya ya da se papa be me na ye ntie we
You, Bakusa send me, I sorry, oh my God, I'm not. You're best shrimping for someone she don't want to one of them. It's not saying you can't random print on the idea. You're best shrimping for someone she don't want to come and my. That's it. That's a move. Young folk for allergy. I don't pay him watching more quabba. Oh my God. But don't pay watching more quabba. Oh, I'm saying what's me, yes, young folk was Nisi, Yamrano, Aswan, the Santi, Yadam was say, not none was in Sorreno, on more a chassis. Hey, with the man by beating me. Yeah, tea, Rade, and ya one more bab before. More of him. Yes, I mean, young bab before. The emotion be a Raden Kaimo. Amunyum couldn't before. Amen. And that's a phone no. Amen. More beyond could you apple. Or fast some mature be a good stress. Or fast some rebusia. And one woman know a church for. Let me be a now soon. Dear, what's she at the actual one? A bebem. Say, you're so cry. Frerade, one kayo. Young fancy, radio for Siada Mosse. I could your son at Wasso, Yakaba.